ni abantu bangahe bibeshya ku bikoresho by'ikoranabuhanga bakagura ibyo batashakaga kubera kutagira amakuru. Nyamara hari abahanga bafite aya makuru kandi bari hafi yacu. The Fixers. Aba baguha amakuru ajyanye n'igihe kuri technology n'imikoreshereze yayo. Icyo bigusaba cyonyine ni ugusura urubuga rwa YouTube The Fixers 250. Uko ni nako bitwa ku zindi mbuga nka Instagram, Facebook, TikTok. The Fixers 250. Ku itariki 10 z'ukwa 9 umwaka wa 2024, ikinyamakuru The Telegraph cyo mu Bwongereza kivuga ko nta ruswa wagihango kivuga ibidahuye n'ukuri ku bushakashatsi cyikoreye cyakoze urutonde rw'amatelefoni 10 yagaragaje icyo asumbya ayandi. Yewe cyakoze ngo n'ubushakashatsi hagendewe ku kizwi nka customer review cyangwa uko abakiriya babibona nta kubera, ahubwo hakagenderwa nanone ku cyo nyine izo telefone zishobora no gukora cyihariye zisumbye izindi, hagendewe ku giciro cyazo, ubushobozi bwo gufotora, ubuzima bwa bateri bwazo, kwihuta kwazo no kuvuga mu mikorere, n'izifite ikoranabuhanga ryisumbuyeho ugendeye aho isi igeze. Rwari amoko menshi y'ama smartphone cyangwa telefone, uraza kubona iyo ushobora kugura bitewe n'icyo witezeho. Twe turi The Fixers. Telefone ya mbere ngo ihagarariye izindi muri byose yitwa Google Pixel 9 Pro. Iyi ifite amanota 10 ku 10. Rwagendewe ku by'umuguzi aba yitezeho. Ikinyamakuru kivuga ko ugendeye ku bushobozi bwayo, amafaranga igura, ikoranabuhanga ifite ngo irenze izindi telefone ziriho muri uyu mwaka wa 2024. Ifite ubushobozi bwo kujyana n'ikoranabuhanga rigezweho ry'ubwenge bw'ubukorano kuruta izindi zose. None bitewe n'ububiko ifite ngo kuyihaha bihera nibura ku madolari 999. Birumvikana ko ihendutse niba telefone iruta izindi. Telefone ya kabiri ni Apple iPhone 15 Plus. Iyi yagize amanota 9 ku 10. Iyi ku giciro iri hasi. Buriya ya Pixel yanakundiwe cyane ko yaje koresha izizwi nka USB-C, ariko na Apple nayo nuko nahera zikoresha. Ndetse iyi ngiyi 15 Plus ibikora neza kuko ngo yuzura vuba. Nanone ngo ifite bateri nziza mu kurambya umuriro. Ashobora kureba video amasaha 26 itarashira mu muriro. Hano Apple ngo yakosoye abantu kuko ubusanzwe yakundaga kunengwa kuri bateri zayo. Telefone ya gatatu, iyi ni Samsung Galaxy S24 Ultra. Iyi ngiyi ifite amanota 9 ku 10. Uko bisanzwe ku matelefone ya Samsung, iyi nayo ngo kuri kamera ni mudahigwa. Ku giciro ihanditsemo gake kuko ngo ihera ku madolari 1249. Telefone ya kane yitwa Sony Xperia 1 View I. Yagize amanota 8 ku 10. Yabaye telefone nziza ku bafotografe b'umwuga, abazwi nka professional photographer, kandi ikaba inateye neza. Iyi Sony yasohokanye Android ya 15. Kamera ni megapixel 48, yitwa rero kamera cyangwa ya indi inyuma, ndetse ifite na selfie ya megapixel 12. Iyi nayo iza kuri uyu mwanya. Telefone ya gatanu yitwa OnePlus 12 ku manota 8 ku 10. Iyi yaje hano kubera ko ngo yagaragaye nka telefone yakwigonderwa na benshi kurenza izindi, best affordable smartphone. Icyo wayimenyaho, iyi nuko mu Bushinwa nkuko nyirayo ari naho avuka, wayibona ku mayero 879. Ukurikije ko izibanzira zigura n'ibyo ikora wavuga ko ihendutse. Ikindi wamenya, iyi telefone yuzura umuriro vuba kurenza izindi zose kuko mu minota 26 gusa iba yamaze kuzura. Dore telefone ya gatandatu ni iPhone SE ku manota 8 ku 10. Abenshi bakunda products za Apple ntago bazi ko habaho iyi telefone itagira undi mubare uyiherekeza ku izina ryayo, yitwa SE. Yagaragaye nka best cheap iPhone, ntoya, itaremereye kandi byoroshye kuyikoresha, irahendutse. Nyamara aka telefone ushaka kureba ukakitiranya na za iPhone za kera kuko niko kakomeje no kugira buto yo hagati yitwa home button. Gusa nyamara ngo gakora ibyo burya iPhone 14 yakora. Gakoresha chip ya A15 Bionic chip. Apple yakoze aka telefone itajya inavugaho cyane, nyamara yagakoreye abantu ngo bifuza gutunga kuri telefone zayo nyamara badafite mu mufuka haremereye kugira ngo nabo bisangemo. Yigura amadolari 449. Ku mwanya wa karindwi hari Samsung Galaxy A54 ku manota 8 ku 10.
iyi ngiyi ikintu izwiho kurenza izindi ni ubushobozi bwa kamera yayo ndetse no gukina imikino bizwi nka gaming ngo yandikira izindi zose, ikagira n'ubushobozi bwo gukoresha internet ya 5G. Ku mwanya wa munani hari Google Pixel 8a. Iyi ifite amanota 8 ku 10 nka best cheap Android phone, bivuze ko ariyo telefone ihendutse mu zikoresha porogaramu za Android. Niyo telefone ifite kamera nziza ku mafaranga make, ira ku $509. Telefone ya 9 yitwa Nothing Phone 2. Wabyumvise neza. Iyi ngiyi abenshi ntago bayizi, gusa ifite amanota 7 ku 10, yataziriwe akazina ka best looking smartphone. Ushobora kuba ari nabwo bwa mbere uyumvise, nyamara ifite niyayibanjije yitwa Nothing Phone 1. Niyo telefone ngo ifite kamera ya selfie nziza kurenza izindi ziriho, kuko selfie yayo ifite megapixel 32. Amafoto yayo aba yuzuye ubudasa ku mayero 580 gusa. Telefone ya 10 nayo ni Nothing Phone 2a, amanota 7 ku 10, yiswe best budget British phone. Ikoresha software cyangwa programu yitwa Nothing OS 2.5. None ku bantu ngo bakunda screen nini ariko ku mafaranga make, ngo batera akajisho kuri Nothing Phone 2a cyangwa 2a. Iyi ku mayero 329 gusa ngo hayibona. Ese wowe bikoresha wibisemo hano cyangwa turebe bitureba? Tubwire muri comment, twe turi The Fixers. Umva gufitiye amakuru meza cyane kandi ashimishije. Ngwino muri iFix Technology Limited maze tuguhe product zose za Apple waba ukeneye, harimo machine, telefone, amasaha n'ibindi byose. Uretse kubiguhera ku giciro cyiza, muri iFix tuzakugira inama nziza zo kubyitaho, kandi nibinahura n'ikibazo tuzagufasha byoroshye kubisana. N'ibindi bikoresho byose electronique ukeneye biri hanze y'igihugu tugufasha kubitumiza maze bikakugeraho mu buryo bworoshye. Ibijyanye na CCTV cameras ku mutekano wawe, aho ukorera cyangwa se aho utuye, ibi nabyo tuzabigukorera mu buryo bworoshye. Tugurisha imodoka ndetse tunagufasha kuba zakugeraho uri hose byihuse. Dusure kuri wa@ifix.ra cyangwa se duhamagare kuri izo telefone. Kampani ya iFix ni kampani imaze igihe kirenga imyaka 10 ifasha abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga mu kubahereza ibikoresho bijyanye na Apple, harimo MacBooks, telefone ndetse n'ibindi bikoresho bya electronics, harimo kuzikora ndetse no kuzicuruza. Umwihariko iFix ifite ugereranyije n'izindi kampani zikora nk'ibyo iFix ikora, harimo kuba itanga ibikoresho bifite quality. Ikindi harimo gukora follow up ku bakiriya bacu. Tuvuge niba uje gukoresha MacBook cyangwa telefone, turabigukorera kandi tugakurikirana niba ibyo twakoze bikora neza nta kibazo byagize nyuma yaho. Ikindi iyo tubigucuruje tumakinga sure yuko igikoresho cyawe gikora neza nta kibazo na kimwe gifite, kandi tukanakubaza. Ikindi harimo kuba dutanga promotions ku bakiriya bacu buri kwezi. Abadukurikirana ku mbuga nkoranyambaga zacu harimo YouTube, Facebook, Instagram. Amazina dukoresha ni The Fixers. Information zose zinyuraho, mwajya mudukurikirana. Ama promotions byose tubinyuza ku mbuga nkoranyambaga zacu. Ikindi harimo kuba ibikoresho uzanye niba uje gukoresha biba biri safe, kubera ko hari ama forms tuguhereza ukuzuza iyo uzanye ikintu. Ni nka agreements tugirana kugira ngo nuza tuzamenye niba ari wowe kuko twahanye icyo gikoresho, nawe ubwawe uri safe yuko igikoresho cyawe uzakibona kandi no mu gihe gikwiriye. Ikindi tutanga na garanti. Niba tugucuruje MacBook iyo ari nshyashya tuguhereza warranty ingana n'igihe cy'imyaka 2. Iyo iri used tukaguhereza warranty ingana n'umwaka 1.
ushobora kunyura ku mbuga nkoranyambaga zacu cyangwa se aho dukorera ukodaringa ugatanga nka 20% y'amafaranga akenerwa kugira ngo tubone iyo product, hanyuma twebwe tukagutumiriza ayandi ukazayishyura uje gufata product yawe. iFix dukorera mu mujyi ahegeranye na Simba ku nyubako ya TCB kuri ground floor ku muryango wa 024. Dukora guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatandatu. Ku bijyanye n'amasaha dukora guhera saa 2 za mu gitondo kugeza saa 1 z'umugoroba.